Bueno po, kas lang no malakip tayo po, di 2019, adaman kas to yung napasama ken nga pigsa ti nadagsen ket detoy kapitan ta apay di po nagpa-rescue kanya so napang kami jay jakmet akalaen nga minatay kami ti rescue mi so DJ lungo na po inlogad mi di ta jet ski ta napialang maipan EJ ababaw po ta intuloy dati pinagpunpun da DJ nga alawidi. So tata po nakaalatay meti duang rubber boat situyen tapos adapay lata DJ jet ski nga nakastambay no kasapulan na po. Ngayon po Joey, dito'y bugot tayo kan pamilya tayo naruam ti kakastoy nga bambanagyan iso idikal man ti namuan tayo nga ada digitoy pinagtutudo naman iso insagana tayo digitoy pang rescue nga gamgamit tayo tano adda lang yung kaso nga pasapol alisto tayo nga mapanno kay Jay na po. So sir, hanlang iti syudad ti Lawag makasparigan man ada digiti makasapol iti kasi sir sinadaan kayo na rumor iti syudad ti Lawag. When na po basta lakit di nga tawagan da kami nga kaya milata nga mapanijay at adamin instances nga ngamin idi kas lang kumati ura medyo pakudpod ready kam nga mapan kumayjayan yem kunada hold on kampay lang gaputa kaya da kanumet nga neutralizen ti ura mi jayan at useless lang no ag travel kam ti 1.5 hours nga mapanijay tapos adda kam ti jayan alpas ti ura men so nakastambay kam lata po no adda digijay masses digito outside ti Lawag nga luglugar nga no marigatan da kam lata no ko ito ako. Ti ko na ti pag-asa po around mga 4 PM to 6 PM so no pumigsat to dun kakadwa hangkay lata basit rum wardi ta solaryon oray to'y pag trabaho hakit po pati ta City Hall hangkam nakpastrek ti empleyado tapno secure da digita gamgamit ta narigat no ti agkakaribuso kayo tapos rumwar gumatang titiltilangad da gatangan yu tatan tapos iuray tayo lata basiten nga lumipas dito'y tudunan tapos rumwarta ito metla po at idi kastoy man napasama kina po da digito'y ubing nga naglalagto EJ Fishport idi ket nalmes DJ ubing sinarsarak mi ti manungal lawing nga natatakit hampay na sa pulan ti bangkay na ta baka rimwar DJ baybayen so kakasya nga banbanda ka po ket ag precaution tila ta stay safe tayo at hantay lata mo kami ti didigra no bigla-bigla latang hanga maiwasan di gijayan na po.